Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Summa ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Urmatlı Müslüman bir tuğandarım, bir zamanlarda keremetli Kur'an'a, okuğa, jattığıға öte kıyın bolup, dindi karmagandar çok karmagan siyahtı bolğondu. Azırgı Kur'an okuyan Ulukbek Qarının çoğataları, bette düşemek acım jakşı bilet, Ermek Qarekanın uğul nevresi. Allah Teala'ga çeksiz şükürler bolsun. Bugün biz uşunday ökmöттük zaldarda Kur'an okup, Kur'an'ın tafsirlerini bayandauға, uşunday erkindike jetkizgen Allah Teala'ga çeksiz maktaular bolsun. Elhamdülillah ala ni'metil Kur'an, Kur'an nimetine şükür bolsun. Ve elhamdülillah ala ni'metil İslam, İslam dinimizin nimetine şükürler bolsun. Ve elhamdülillah ala ni'metil iman, iman nimetlerimizge Allah Teala çeksiz şükürler bolsun. Jaratkan Allah Tebaraka ve Teala kerimetli Kur'an'da laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Elbette kerimetli Kur'an'da murdağı paygambarlardan kıssası da akıl eğileri için bir ibratlar, sabaklar var deydi. Azır Qareke okuyan ayatta emne ibratlar var. Musa Kalimullah Allah Teala menen pardasız, ortomçusuz söyleşken Musa Aleyhisselam paygambar bol elek kezinde. Özünün kavmudan, zalimlerden taşbaranga alınıp, öldüröbüz degende kaçıp Madiyan jakı barat. 23. ayet وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدِيَنَ Madiyan kavmunun suusuna geldi. Al su bir bulak bile, je kölçök bile. Vacada al jerde Musa Aleyhisselam kelgende çoçun adam. Egipet'ten kaçıp Palestina jakta Madiyan şahrına keldili. Bir top adamlar. Vacada ummeten minen nas. Adamlardan bir ümmet. Köpçülüktü ümmet deydi. Uşul ümmet. Köptögen insanlar maldarın suğarıp jattır. Ve vacada min dunihim imra'atayn. Al köpçülük cemaatin, ümmetin alısırakta. Ma'ahum alar menen emes. Fihim alardın arasında emes. Alardan alısırakta iki kız var eken. Tazudan ay tadfa'an. Koyların sudan artkayda batat. Bilesler mal susagan kezde suga kanday çurkaydı. Biroq bul iki kız kıynalıp özünün koyların sudan tosup jattı. Çoçun kelgen, suga jakın kelgen, saparda açka kelgen Musa Aleyhisselam janına keldi kızlarga kelip yaşın kançada degen jok. Atın kim degen jok. Ma hatbukuma. Bul emne kılganыңар? Ma amrukuma. Bul işiңер kanday iş dedi. İki kız kızga cevap verdi. Biz mo koyçular erkekler malın suğarıp ketmeyince biz koylarımızı suğarbayız. Ve abuna şeyhun kabir. Biz koy kaytarıga çıkkan sebebi üyde qarıgan atavız var dedi. Hurmatlı erkekler. Kızlarımız mal bağa turgan emes. Kızlar bazarga emes. Qarıgan atası üyde mal bagalbay kalgan kezde iki kız koy kaytarıga majbur bolgon. Biroq erkeklerмен aralaşkan jok. Koyların oşolarмен birge suga aydagan jok. Fasaka lahuma. Musa Aleyhisselam bu kıganыңар emne degenden keyin eştemen surabastan keldi dagın ağalarga koyların suğarı berdi. Tafsirde aytat, su çıkıp jatkan çoğun taşты kötörüp aldı dagın iki kızdın koyların oşol jerden suğarı berdi. Ve tevalla ila zillin. Kayrele barıp kölököge oturdu. Kölököge oturganda jana kızlar dаңda oturgan jok, kayda ketetiken kim eken dep. Jaratkan Allah, sen maga emne jakşılıkты түшүрсөң, men senin jakşılığa muhtajmın. Bette Musa Aleyhisselam bir bendenen kursağımды toygozgula, birdem ap kelgile, men çoçummun degen jok. Ya Rabbim, sen maga emne jakşını jönötsöң, senden kele turgan jakşılığa men muhtajmın dep dua kıldı. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, başımızga tüyüşük düşken kezde. Çoçun jerge barasın mı? Daim jaratkanга jalbarıp Allah Teala'dan Razzak rızk berүүчү Allah. Jaratkanга dua kıldı. Fecaat ihdahuma temşi ala istihyain. Birazdan keyin iki kızdın birösü erterek uyga geldi. Atası suradı. Kızlarım adattağından erte geldiңер degendi. Erte geldiңер emne oldu degende oşol jerde bir çoçun jigit koyuğuzu suğarı berdi degenden keyin barıp çakırıp gel dedi. Anı sıylap koyulu, kızgan kızmatın bereldi. Fecaat ihdahuma ayatga köngül bir. Basa belgiley turgan jер uşul jer. Fecaat keldi ihdahuma temşi degen akırın basu. Çurkagandık emes. İki kızdın birösü akırın basıp geldi. Ayattagı akırın basıp geldi. Kantip geldi. Ala istihyain. Uyalıp, namuslanıp,
çırqap cızdаңдап kelgen жоқ. Ala istihyain uyalıp keldi dağın. İnne abi yad'uka, meni atam sizi çakırıp atat. Ne için çakırıp atat? Liyedziyeke ma saqaytalana, bizge su koylardı su qarğanınızdın akısın sıylap koyayın dep үйgө çakırıp jatat dedi. Jür baralı degenden ki kızın артына түшкөн жоқ. Men astıga түшөйүн, sen артында жүр dedi. Eger oңgo kaysa oң жака taşırgıttı. Solga kaysa sol jaka taşırgıttı. Musa aleyhisselam keldi. Faqassal qasasa kelgenden keyin al Madian qavmının aksakalı kelip bolgan okuyany aytıp berdi. Emne üçün çoçun bul jaka keldi. Emne üçün kavmidan keldi. La takhaf najawta minal qawmi zalimin. Korkpogun. Zalim bolgan qavmdan kutuldun. Bul jerde saga hiç kim zulümdük kılbayt. Tamak jep jatkan kezde urmatlı musulman bir tuğanım ve qalet ihdahuma, iki kızdın birösü munday dedi. Ya abati istajirhu. Ata, bunu mardiker kılıp al. Hizmetker kılıp al. Koyçu kılıp al dedi. Hem ne üçün? Biz kızlar erkeklerge arlaşpaylı. Köçüge çıkpaylı. Mal bağıp ar jerde jürbeyle. İstajirhu. Siz bunu icaraga alın. Mardiker kılıp alın. İnnemen istajar el kaviyul amin. Siz icaraga ala turgan bala küçtü dedi. Bunun küçtülüğünü kaydan bildi? Bayağı taştı kötörüp su koyun suğar bergenden. Amin, amançıldığın, namusluluğun kaydan bildi? Kızın артынан erçip kelgen жоқ. Kızın asına düşük bastı. Anaga bir açıkça söz söylegen жоқ. Hurmatlı musulman bir tuğan, emik tereң köngül bur. Bugün zamanımızda oşonday bolsa, iki kız koylar men tursa, bizdin insanlar var ne deyip birinci? Kompliment dep, koylarınız o semiz eken go. Kança koyunuz var? Ertengde kelesiz mi? Dağı suğar bereyim mi? Telefonunuz kança? Har nesen sünü. Bette Musa aleyhisselam ma hatbukuma, bul emne kılganınar. Kızlar da kısqa nusqa cevap berdi. Atavız qarıgan çal bolgan üçün biz mal kaytarganga majbur bolduk. Emi kız ataga işaret kılıp atat. Küçtü bolgan imandu jigitти көрgöndө ata bunu icaraga al, kızmatga al degenden keyin ata түшүндү. Urmattуу musulman bir tuğandarım, moğonda iman menen, islam menen, takva menen, Kur'an kızmatında jaşagan jakşınakay jigitти көрsө, adatta biz kızlarga juuçulukka barabız. Bирок kızdın atası da juuçu bolsa bolot eken. Bette Madiandaga aksakal Salih, inni urid, men kalaymin an unkihaka ihdabnatayn hatayn, iki kızımın birösünü sağa nikele bereyin dedi. Ne üçün? Ala en ta'curani semaniye hicac, birek iki kızımın beremin sen 8 yıl koy kaytarı beresin dedi. Fe in atmamta aşran fe min indik. Eğer 10 yıl kaytaram desek al senin ercigittiğinden, senin marttiğinden dedi. Kızımdan ekösün beremin dedi. Birek şartı kalını al çoçun kelgen. Akçası var mı yok? Biznesi var mı yok? Kızımdı bereyin 8 yıl koy kaytarı ber dedi. Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soraptır. Peygamberimiz Cebrail aleyhisselam'dan soraptır. Ya Cebrail, Musa aleyhisselam 8 yıl koy kaytardı mı? Dese yok 10 yıl deptir. Ercigit daim jogorusunu alat. Musa aleyhisselam iki kızdın birösüne üylendi dağın 10 yıl koy kaytardı. Kızlarım, kızdın kalını 2000 som emes eken. Je bir komnata üy emes eken. 10 yıl koy kaytarı. Bирок 10 yıl koy kaytarууга kalını tatıktуу bolgon bul kızdın emne özgöçölügü var. Anın boyun aytты 180 nep. Je kımça belin aytты bu. Je kaşın aytты yok. Fajaat ihdahum ala istihyain. Anın ekөөsünün birösü uyalıp geldi deydi. Kızdın suluğuluğu, kızdı koz kılatırgan nese bul namusluluk. Anın uyattığı namusluu kızlarga kança kalın berse de az eken. Bирок бұл аяттан да қалына тұрған bir мәселе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сахабалардың бірөсі, я Расулалла, енем қаза болып қалды. Енемдің артынан садақа қылайын мы десе, қылғын, енеңдің артынан садақа қыл дейді. Ай садақа афзал я Расулалла. О Алланың елшісі, садақалардың ең абзелі қайсы десе, суқиял мә, адамдарды су менен қамсыз қылу, таза су менен қамсыз қылу. Бүгін біз таза су қамсыз қылабыз деп, арабтарға, башқаларға проект жазабыз. Эмне үшін атабызға, чоң атабызға арнап, өткөндөргө арнап bir жерден таза су чыгарып кое албайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам афдалу садака суқиял ма. Эң садакалардын абзели су сугаруу дейт, су чыгарып берүү.
Канчалаган жерлерибизге суу чыкпай жатат. Ойлойсуздар, урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн Ассалам фондуга окшогон көптөгөн коомдор келип бизге суу чыгарып атат. Эмне үчүн? Биз да ошо пайгамбардын үмметибиз го. Кээ бир жерден болгону $500 суу чыгат. Ошону чыгара албайбыз өзүбүз. Өзүбүз да ушул иштерди кылсак болот. Жараткан Аллах табарак ва таала хадиси кудсиде Абди истасқайтука фалам тусқини. Бендем, мен суусап, чаңкап сенден суу сурасам, суу берген жоксун дейт кыяматта. Караң, кыяматтагы сурала турган бир суроо, о бендем, мен чаңкадым, суусадым, сен суу берген жоксун дейт экен. Я Раб, кайф асқик ва анта раббул аламин. Сен аламды жараткан Аллах болсоң, кантип мени сени суугармакмын дейт. Аллах таала айтат, паланчы бендем сууга зар болуп чаңкап жаткан кезде сен суу берген жоксун. Эгер ошол суусаган бендеме суу берсең, мени жана менин рахматымды ошол жерде тапмаксың дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, кереметтүү Куранда алына турган бул кыссада Муса алейхиссаламдын алына турган намыстуулук, кыздарга барганда ашыкча сөздүн кереги жок, кыска нуска, кыздар деле мажбур болбосо көчөгө чыгып, бүгүн кассаптарда башка жерлерде бетон куйган же башка кылган кыздар болбош керек. Кыздар мажбур болгондо чыгыш керек. Кыздын эң улуу сыпаты не экен? Уяттуулук. Уяттуу кыздарга канча калың берсең да аз экен, бирок эң негизги дагы бир маселе, кээ бир адаттан чыгып Куранга амал кыла турган болсок, аталар жакшынакай кары балдарды көргөндө ичиңизде ниет кылып, мен да кызымды ушундай инсанга берсем деп ниет кылса болот. Сөзүмдү дагы бир аңгеме менен түгөтөм. Аманатчыл, бул жигит күчтүү жана амин деди. Аманатка кыянат кылбаган деди. Абу Акил деген алым айтат. Хажга бардым дейт. Хаж амалдарында билесиздер, миңдеген миллиондогон адам бар. Таваф кылып жатып бир кызыл жипке тизилген шуру кымбат мончок таап алдым. Мончоктун жиби кызыл экен. Чыгып алып бул аманатты таптым, ээсин издедим. Элестетиң, ушул жерден бирөө издесе эмес, хажда миллиондогон адамдын арасында издедим дейт. Адамдар айтты, бир каараган аксакал мончогун жоготуп кымбат баалуу экен отурат деди. Ошо аксакал таап келип, мончоктордун сыпаты кандай дедим. Айтсам, кызыл жиби бар, мындай шуруусу бар, бермети бар, акагы бар деди. Ээси ушул экен деп кайтарып бердим дейт. Ажыдан келип Кудуска келдим. Палестинага келдим. Шам мамлекетине Халаб шаарына келдим. Халаб шаарында илим алып, мен намаз окуган мечиттин имамы каза болуп калды. Мен мусафирмын ал жерде. Абу Акил деген алым. Мен имамды, жамаат, сиз бизге имам болуп туруң, имамыбыз каза болуп калды. Сиз илимдүүсүз, талип илимсиз деди. Ошол жерде имамды кылып турам дейт. Бир күн айлар өткөндөн кийин жамаат келип, бир жалгыз кыз калды, атасы каза болуп. Ошо кызды сизге берсек, үйлөнүп бизде эле калсаңыз, бизге мына ваз насаат кылып атасыз, илим берип жатасыз. Бизде калың имам болуп, ошо кызды үйлөнө сизге берели деди дейт. Мен үйлөнөргө тыйын тыпырым жок. Мечитте жатып алып илим алган бенде болсом. Жок, ал кыз үйгө да муктаж эмес. Анын бардык нерсеси бар деди, кызга үйлөндүм дейт. Үйлөнгөндөн бир канча күн өткөндөн кийин аялым мен жаныма дагы бир жасалгаларын тагып чыкса, мен тапкан баягы кызыл жиптеги шуру мончоктор дейт. Аялымдын колунан кармап, өмүр жолдошум, бул мончок сага кайдан келди? Бул мончокту мен Меккеде тапкан элем. Аксакалга кайтарып берген элем десем, аялым мындай деди дейт. Маркум атам ажыдан келген бери дуа кылганда, жараткан Аллахым менин жалгыз кызым калып жатат. Кызымды ушундай аманатка бекем болгон, мага мончокту кайрып алып келген жигитке окшогон имандуу жигитке турмушка чыкса экен деп дуа кылат эле деди. Урматтуу мусулман бир тууганым, аманатка бекем болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүңөр намыстуу болгула, силердин аялдарыңар намыстуу болот дейт. Ата энеңерди сыйлагыла, силерди келечекте балдарыңар сыйлайт дейт. Аман болгула, бар болгула. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.